Ayunanismanta rimayrusunchis, ya. Ayunayta pikuna munanku. Imapaqmi ayuno. Nuqapas ayunaytaqa munanin. Imapaqta ayunayra, a ver, ayunurin. Arrepentikuspa Dios man achuykunanchispaq kallpanchawanchis, ya. Pero kay ayunuqa manan nuqanchis huklaro cristianokuna hina entendesqanchu. Porque wakinkunaqa ñan competenciataña noqa rikullanin. Niwanku hasta tiyuykunapas kama huk iglesiamanta hinaspa niwanku, imata niwanku, huk semana nuqaykuqa ayunaykunas. Huk pastor internet primayamusharan, nuqa ayunasaq 40 días, 40 noches. 41 voy a pasar, voy a superar a Cristo. Entonces, waykuna panaykuna, chaypi piensarinanchik kallantapas, porque número 40, yachananchis Bibliapiqa imatan significan. Manan ajna literal, ruwaruyllapas taqchu kaykacha. Waykuna panaykuna, hay veces chay ayununta, mana, sichus mana número 40 intensumchiqa, yanqa kalakuyllapas kay ayuno kashama. Chay ayunapuna nuqanchis practicananchis. Entonces, chaypaq intención número 40. ¿Imatan significan Biblia número 40? Por ejemplo, 40 días diluvio, ¿rik? Chimantari, 40 años desierto por rango, acá hay pueblo de Israel, ¿rik? Tiempo de prueba. ¿Imat tiempo de prueba? Prepara con anches tiempo. Man alguien manta, alguien man pasa el tiempo, ¿cachai? Ojnipaga, conan, huchao kashan, ¿rik? Cuaresma kashan, chimanta 40 kaman cuaresma. Entonces, huchao kashanjes, huchao kaskansmanta, que evangelio kunat jawarespa no canches Dios man kodrikshans anchachi cuaresma. Chilamanta jamon pasta cuarentenaps. Chinwa kingonakrik manayetspanko 50, 60 nespo rimay charangorik. Mana 60 cancho, mana haika 100 años, 1000 años ya pasaban chepas, sigue siendo cuarentena. ¿Por qué? Cuarentena significan tiempo de prueba, tiempo difícil, pero vamos preparándonos, vamos purificándonos, limpiar y chip uncheikunape, cuarentena puncheikunape. Manan competencia ruaichu, ya. Ayunayqa manan ashka picha, ashka punchayta ayunan manan chichu mejor. Manachu yashankichis riki Jesucristo aytanchis ejemplota churaran hojo publicano mantawan, fariseo mantawan y publicano mantawan riki. Fariseo qarik ayunasqa karan, mana chichu justificas karan ashwampas. Manan ashka ayunaq, manan ashka tiempo ayunaqchu justificasaq ashwampas verdadero ayuno ruasqanrayku. Chirayku nuqas nesomariki, ay imanaqtintaq catolicokunar mana ayunankuchunas. Catolicokunapaqqa norma kashan, iglesianispaqa yachanaykichispaq ishkay kutilla, ishkay kutitan waykuna panaykuna ayunan. Catolicokunaqa watapi por norma. Miércoles de ceniza, viernes santo. Ishkayñam punchaylla norma kashaqna. Hayk'awatamanta 14 años manta hasta 59 años kama chay runakuna ayunayta atisonman. Pero mana entendenanchis mana mikhuyllatachu. Ashka mikhuyninchikkunata pisilla rik pisiniraylla mana ñawpaqqa rik ashkata mikhuran aychasapata rik. Pero kunanqa ama pisillata mikhuyurusqa rik. Wakinkunaqa wayk'uyunkupas no sé ashka runapaq hina hich'ananku kama. Chimi son qoypuna nanawan nuqaman. Hasta wasipipis pasam chichitaq yachanaqa rik. Papata wayk'uyunku mana mikhunapaq. Hinaspa kuchiman hich'amus manapas kuchi kanchuri hina kakapushan ismakapush. Siempre no kuchata uywanipuni ancha bursulleypipas uywanipuni siempre. Kuipas kuchinan mijumi chaykunata. Hukniypiqa waykuna panaykuna mana kay alimentukunata nuqanchis yanqapaq hich'aparisunmanchu. Diospaq wasqaniskunata. Chaytan Diosqa munashan chaymanta ayunananchista. Papa Francisco kutin niran, sichus nuqanchis rik mijunata malograchinchis perdichinsqa wakchaq seminmantan qhichushanchis nispa. Porque wakchakunaqa mana ni siquiera kanpash chi hich'asqallanchikpas. Chuchut antallanchis misapi rik ismuyshaña qoqayshaña rik. Pero wayqiypa nay imapaqta qoqachinchis, imapaqta mas rantaramranchis. No sé, kalakunanku raykus imach rantarakamunkupas ashkata imatapas malograychipunk, papatapas wayk'urunku malograychipunku. Qoqawatapas más que todo qharikunapich pasan, qoqawata qhipun warmin mana mikhumuntchu. Wasaman charachimun uchuman chanqan, chaypi qoqawaqa huk semanamantaña kaycha. Entonces waykuna panaykuna chaykunatan Diosqa reclamashawanchis. Chayraykun kunan qawasunchis imas taytanchis ayunuta gustan mayqa ayunutas chayta kunan Bibliakichista kichariri suqratu ya. Isaías 58:6. Isaías 58:6.
Manan ayunoka, mana mijuillachu kashan. Ojo ya. Chim wakinkuna galakunkuman. Chimi Cristopas nillantaj. May sitape. Jabriches. Kunan hoj sitape nevasones Cristo aitanches. Hay unas paquetes cuando vienen no pongan cara triste como hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que ayunan. Mateo 6, 16, manan ayunay kuna panaykuna triste yanka kala kuna spacho manan radio kuna premansaq chiray kun katlikunaka chi normal kan ishki normal. Pero ashwan pas katolik runakunaka ayunasumami keina forma manta. Imainan Isaías 58, 6 nishawan sino. Piña wincharan bama. Kay hinata ayunankichis. Kankunaka mana chanimpi watasqaykichis kacharipunaykichis. Manaña runata matinaykichichu. Ñak'arichisqakunatan kacharichipunaykichis. Manaña pitapas muchuchinaykichichu. Yarqasqaman mijunata haywarinaykichis. Mana wasiyuq wakchakunapaq wasiykichispi qurpachanaykichis. Mana p'achayuqta rikushaspaykichispas p'achachinaykichismi. Wayqiykichaskunatapas yanapakunaykichismi. Castellano me esto es el ayuno que me agrada, ¿no? Que me no camanca, que ayuno no caman gustaba, ¿no? Entonces, chimi iglesia católica manan yanka mana mijuribas liatachu, manan competencia pichu kashans kibeka. No canchas ka runan canchas, manan espiritucho, manan angelcho, manan sapapunche, manan mijunanches pa. Sichus rico no canchas, manan mijun manch hoch punche, iski punche, o 15 punche, hoch semana. Ima un koikunan hamon no canchas man, ajna cuerpunches man. Iman hamon gastritis, maltrataciones cuerpunchista. Manan Dios ka cuerpunchista maltratananchista monancho. Ashwan, mi junanchista, compartinanchista, monasian, que Isaías 58, 6 verga. Kaimi, ayuno gostaban no kaman kaneshan. Iman gostasca. Compartinanches, imata compartir. Wakchawan senchisman, koyunanches, mi junanchkunata. Lo mejor. Porque wakchakunaka iman gaskan. Papa León 14 nin, wakchakunaka. Dios taitanchis ponen kashan nespa. Dios taitanchis kasham wakchakunap manacho. Paita ponesha atendishanchis maypachas kan huérfanoman qoyunki antaykita mijunayki chayqa paymansi qoyushanki maypachas alojayunki mana riqsqata chayqa paytas alojayashanki aunque sueña imaña kama chaypas aunque venezolano kama chaypas manan desconfiananchischu porque taytanchismi chay runakunapi kashan manalin runakunapi hinaytaqmi manan kay material cosas lemantachu rimashan ashwanpas rimashami aconsejaimanta, manayachahma yachimanta, obras de misericordia espirituales y corporales, llapan chay yachimanta. Entonces, walkuna panaykuna, amaya, hermanos kuna protestante genacho, piensarizones genaspa, organizaciones no gans, ay, no caigo ayunamushay con orcopatapenas. Walkay panay, sichos ayunakita, rico chiquita monain kichaga, manan walkay panay, mostra con aquí chukasca. Ashwan paz, Dios mi yachanan chay ayunakita. Dios, colchatan koisum, hoch, wakcharunaman, hoch papetoman, manan chitak foto yuksasuman direk kawarich no kawar ayudaychanas alcalde manan kanchis funcionariocho manan kapaqchu kanchis chitaka ni siquiera yachananchu que loqamaki pues pañamaki proasqanta nispanallanta ninchu manachu hukniypiqa ch'uya ayunata ruwasunchis chayta ruwaspanchikqa Dios manta mañayku supone chaypin practicashanchis qawari oración ayuno y limosna imataq limosnari chay yanapayninchis wakchakunaman qushanchis chaykuna nuqanchispaq yanapayninchis kashan chaymi sutin limosna manan limosnachu anchi misapi churasqanchis wakinkunaqa riki chaynata siempre rimayranchis limosna churakami nisparik huk bolsacha pasamuqtin misaprik manan chayqa limosna chayqa sutin colecta sutin buneqa pero limosnaqa iman kasqa nuqanchis yanapayninchis wakchakunaman yanapayninchis entonces waykuna panaykuna amaya primerta cuerponchista sufritzunch ashwanpas ayunasonches chiqay ayunta pone si churiki mana mijuyta manankichaq mana punea mijunanchikchu
aliñachi mana mijuy cuerpunchista ch'achachi iminan San Pablopas haqay 1 de Corintios capítulo 9 versículo 27 anchipi cuerpunta ch'achachishan pero imapaj mana castigananpaqchu mana cuerpunta chiqnikuspachu ashwanpas paita cristiano hina yanapananpaq disciplinakunanpaq mas allin cristianoraq kananpaq sichus nuqanchis cuerpunchista chiqnikusunman ancha malqa kashaman otaq nuqanchis ayunasunman galakunanchispaq competenciata hina ruwananchispaq ancha mana allinchu kashanman pero sichus nuqanchis tukuy atininchiswan ayunakusunchis huk p'unchaypis ishki p'unchaypis ayunasunman tukuy atiniyuq Diosninchispi iñispanchis chayqa ima allinmi kaman porque payqa poderosun chayqa mana ni siquiera ima unquypis imapas hap'asunmanchu porque paypaq punitaq ruwashasunman payman kutirikuspaq punitaq ruwashasunman chayqa payqa Dios Taytanchisqa hatun atiniyuqqa chiraykuqa mana nuqanchis desconfiakusunmanchu chay hatun atiniyuqmanta ayunallasunmaya nuqanchis ch'achallasunmaya kay cuerpunchista ch'achachillasunmaya pero sichus nuqanchis nishtapuni ch'achachishanchis kay cuerpunchista p'unchay ashka p'unchayraq hermano evangélico hina yanqa qhawachikunallanchispaq galakunallanchispaq pero manataq wayqiypanay ima frutullapas kanqachu kasqallan watan millay runa chiqnipakuq runakuna kasunchis chayqa yanqapaqya nitaqmi wayqiypanay cambiarisunchu vidanchista ni siquiera yanapasunchu wayqipananchikkunata wakcha masinchikkunata chayqa yanqapaqmi ki ayuno kaman waykuna panaykuna imanataq iglesia newan saber por ejemplo huk mijuna fuerte kachun nespanin ayunaspaykichis huklla utaq unuchata tomayspalla nin mana ninchu cuerpukita sufrichi ninchu iglesianchisqa mana ninchu entonces manataq ninchu chayqa mana waykuna panaykuna mana mijuripunichu ki ayuno kachu por ejemplo matillata tomayoq tutaymanta chayqa ña ayunashankiña chaymanta ña puchasunkiña huk qollqillaykipas imallaykipas quwiykita kankakunay karan manaña kankakapinkichu pero ashwanpas huk p'unchay ninki kankarukusunchis cumpleaños pero wajarusaq mamitayta o aparusaq chay mamitaman mijiamsaqku nispa nitaqmi wakchatapas sintichinanchikchu wakchata hina wakinkunaqa nin sintichinku wakchatapas ay ki mamitaqa apaysha noqa ni siquiera gracias niwankuchu mana chinata nuqanchis sintichisunmanchu wakcha masinchista huk wakchata hina nuqanchista kasunman huk superior hina Papa León 14 nin ki wakchakunaqa nuqanchispaq wayqinchis y pananchis kashan ya chinachu manachu chinaya nuqanchis partiyan qanpaq wayqiyki panay kashan entonces manachi mijunaykita compartiwaq chay mijunaykita manachu rakiyuq azúcartapas manachu rakiyuq o rantirukuwaq paywan mantay rantirukusunchis nispa mana sintichispalla hay veces sintichisha ay no qoshayki entonces nuqapaq botawanki ni generaq mayqapis no anshanata riklan no